Валейкум ассалам. Нарын жаштары. Постоянно өзіңіз кімге ішке шығады? Иә. Постоянно ішке кім шығады? Сіз шығасыз, Üç balam vardı, korktu da bir yakla verdi de. Bekir gösterdi, gösterek sıkıntı. Biz yaptığımız Dursanız bol biz daha farklılaştırıp durarsa eğer söz üstünde atımızdan daha da hareket kılalım ya. Şunday bilgiler var, yadan bir beyiz bir de bakmakta çıkıyor. Ansızlık kamerada kadar Jardan bergen bayke ejelerin atынан da tarap жүрөбүз. Өзгөчө ошо нарындын эле байкелер эжелер, жекешкерлер анын арасында миллионган адамдар бар. Бул биринчиси гана, дагы эгер Ne de aytayım emin. Şu sizlerin yardımınızdan çok rahmat. Allah razı olsun. Adayımın uşunday iyilikli işler köpten bolup dursun. Köp atası var, ata enesi joktor var. Oşularga sizler rahmat. Yardam berip doğrularga çok rahmat aytабыз. Mamleketlik adamlar komşu. Territoriyaga salındı. Böyle olur. Bunu da yüzük koyuyoruz buraya bak. Oradan da koysun. Kompoşalı soyuluşu bir olsa. Rahmat. Kesmeye kılavuz verdiler. Maska sizce lupçat koydu. Maskadan bir ekmek götürdüysen. На что покинули нас? Nasıl sizce? Nasıl? Господи, я сейчас все. Ayrımcılık boyunca gerek kalmadı. Соус. Sonuç. Паста. Buraya mı koydun? O geri Bak Allah'a takılır. Onu da koyalım. Конечно. Gece kopacak bu. Bir 10-15 übülögü koluna жоқ социалдык жактан ичине жетишпеген үй-бүлөлөр болсо, көп балалуулар болсо, ошолорго бир жардам беретин деп чыкканбыз. Ошо эже, анан ыраазычылыгыңыз болсо бар булардын арасында. Ошол үй-бүлөлөргө жардам берели дегендер болчу да. Кадимкилер жекелешкендер эч кимге кошулган жок андай. Анан анын үстүндө дагы бул жаш балдардын демилгесин көтөрүшү Karı kartanlar olsa muhtaç adamlara jardam bereli деген максатта келгенбиз. Анан сизди да ошо немеңизди дарегиңизди казияттан алдык. Нарын казиятынан. Кезиттен? Нарын казиятынан. Мечиттен. Мечиттен. Ошо апа, анан бата тилегиңиз болсо ошо ишкерлерге батаңызды берип койсоңуз болот. Кайда кетсиң, агыстар кирдиби? Жок, сиз деле бата берип койсун дейт. Жалачыңыз болсо. Ооруп, Келиңиз. Кудай мен жакшылыгын берсин, жакшынакай өсүүнө турган балдарга өзү бакыт саалай берип, элге деген ушинтип пайдасы тийип, жүзү жарык болуп, ыйман туруштуу ошондой таттакай балдар болуп жүре берсин. Амин. Ой, жакшы. Ошо нарындагы жеке ишкерлер. Я. Нарындагы жеке ишкерлер. Ошолор уюштуруп берип атат, ушундай колунда кичине азыр даныбай кыйналып аткандар болсо депчи. Ошого баланы экинер баланы.
Жок, апа чыкпайт деле. Неме бананы кекистен алып келип бер бизди бала. Соғындар бізге. Рахмат ölsün. Az Ölsün değil doktorla 50 patın. Buna bir yaklaşık yapalım. Deriz tamam buralar. Onda illetten amelden çekip giderler. Akşırıp bu 4 gün varıyoruz. Der doktor depolarını patlatıp deyip. Ошо азыр бул жекешкерлердин аттарынан жана ошондой эле бул колунда жокторго деп кээ бир жөнөкөй гана үй жарандар жардам берип атат. Ошолорго азыр жардам берүү максатында жүрүп 50 таратып берип атабыз. Болгон себепчи катарында. Ошондой эле бир кайрыла турган нерсем бул чоңдордон бизде миллионерлерден көп эмеспи? Кыргызстандачы. Ошол эле Саулбек, Жапар жана башка чоңдор көп да. Ошолор келип, нарында муктаж адамдарды көрсөтүп бер десе, биз да көрсөтүп берет элек. Ошолорго бир жардам беретинде келип, Оштукундай эле, Ошто деле ушу Матраимов сыяктуу чоң бизнесмендер жардам берип атпайбы? Ошолордой бизге да бир жардам берсе деген үмүт тилек бар. Келсе биздин нарында да чындыгында көп болуп атат муктаж адамдар. Ушул моментте дагы колунда жокторго аскергесип дагы да жумуш жокко байланыштуу да кыйналып турушат. Ошолорго жардам берүү максатында ушу биз да ушу Бишкектеги бай нарындык байкелерди жеке ишкер ошондой эле депутат болуп турган байкелерди чакырмакчыбыз. Эгер ушул видео кайрылууну угуп атсаңыздар, келсеңиздер, сиздин эле бир туугандарыңыздын кыйналып жаткандарын биз көрсөтүп берет элек. Жана ошондой эле даректерине жеткизгенге аракет кылат элек да. Ошо ушу кайрылууну эгер угуп атса, келип жардам берип койсун нарындыктарга.